Ner malaken yam ka nas dialek kontin barwa lingwa seme. Biaka mal ka Nuer online TV and wale shanka wal bangwan ka pairo. Ron kina dangro wide jan dangro wide bakel. Bana racha ke report dana nongo kon gwaseme te kon ke report dangro to be kon killing. Ke report dangro de to bana writing. Kan ke report to badge. Tandien ke warning ni tandien ke teaching alutin. Kena kona bana kwen gwada me. Mi jirama jidit kanu online TV channel ane bir kamal. Gore jeno gender channel dirje support dir subscribe kode notification bell dirje twany. Komi chatemi bare gwada e chomala shibe ke jikapet no da la manyam. Bana we kamandana de kona linko ngeji ene tetu ngwana lat korodien. Chana jawnyam chana jalat jawnyam bala korana chituok. Katere ke ka kam take do dang ro ko so Sudan ti chi nyin ti dong chai influence kuumɛ so Sudan ban jiling je report me report di na bana nyo yo bana ra che ke warning cha tup ka Ulaŋ ka penal cha ka jak message ke letter Nuer wai ami kene kuumɛ spila yu wen wo de yen ane de kon la civilian de yen ka wochre which de yen lad bon mene kon la job seeker aram go lat ka Ulaŋ der jen ka Ulaŋ so na me report mi kan lat mi goro banyo ayekel tuong la jaka ler niam gwasame chala no te ko kor mi tuo ko kor mo chene de jen dangro yir baro jaganak ne de jen dangro yir baro ti chiliu kurmo tuo ka doro shalke terekeka terekeka teke Equatoria terekeka ti dor ti tiketin do dangro to bom ador kel shale koji dor rodien shale yari koji kana yari teken ador redit teke terekeka kanti wa kurche tuo long an wala kurun wang me kurche tuo kurun wang are kurmo wa cherum long naga ta diok alo chere mi bakawa ngode wer long me kurche romo geneti ngwan long cheka joj family members chika pot gat dong enaran mi ji kurcha togo ka gwadan ji kurcha togo je kurun wang mi ci na wo lu na jogo gwadan ji kurcha tokten ta ne je dang ri baro cha ab jek pinten ji yeken ted ni en re kurdan ci to jolat kono me jo chalat a deputy governor ka central Equatoria state mi ci we gwadan ji kurcha tokten ko kur mi rom ci kur mi tot Shigo gwadan chikoria tokten and governor dung central Equatoria ano shikane ko la jibon igan o jikane de konen chilu chela de wona en governor ka shobdi en gwadan chikoria tokten shikan dor nen chalke koji tribe shikane jigano chaje wanke liu kon dor ken dial chang dol mi chunga tene pani tenye karodian la pan jen tenona shu widien ke liu chawa cha the entire village cha wang ke lukan chicken jo me chicken lat kan dole cha wang ka tech yane ke tukul kan cha wang chicken langet tel mi chapel re ko ran chi tuok mi jini gujeje tinin bi yete arbu ben ka war na bai wang dole kan dole kon ngi guru nong bene je chang do tele je cha ka wang be je long ne de kon anak kana ajen je ka dan to gre which ka South Sudan ne me deputy governor chela de wone ne ajen kan cha ga yore ke ki kan linga no chi korya to churu den churi aleka shuku chu gwa da ni korya to ten mu ji beno gwa mo chi kana jik pin ma dul cha wang men chiu pe na tikana ko ni kan jego ne jandang baro sikiliu re kormo ajana ka tan ku kan investigate man dana to kor ki ngum liu na ka je
kene ka tin gor kan lod ere ko dan ji tok do ritual ke koji community jarin bar ka western side of the river la te ke yerin bar ku de dien chine ritual yari community jarin nyo bar ku de dien kan dial jarin chi pot wini ken la ni ne kon chali yari chi pot dorien gwadan ti tin lo chi dor ken kan pel alo chaga displace kan dial ko ram ni kan to la ken are chui manan ti tin wa tel kon tel piu tel ala elzi issue jatin cause ngai kon ni siang ma kore to ana la pol point la tele ko gwada mo be chutel kon bu point be yo gwini jeno dere shush ke bu jwad bu ko choben ko tan jwad ne ganga kon gwada ni kon tel jeno bi ba so in a major to dol na ba ko dong de ko den nyoko mi makarodian both side ko ne jen baro jen dang ri baro ri liu tu ma jawa more than 27 by the way wo kana jen jong to don wane chala rin jen nang ri baro chukuma kirmi yadi chicken de ni nang gwada wana wa ka gang tangkut la kona guji no ne kan kur ter ka dong da la kore ok dong le la land disagreement chet ko mun dong kur mon ti ko ken dong da la ri benya attack dong charan chi mon na gwadi dan den bran bi ne bu kur baben mor da dien dong da la ter de ten pin gwadi ya ngech kama da ngai ke long gwas me men do men no misunderstanding de wo je no quote ne ke kum kirmi yadit allo le ri cha community kel cha de kok eno community do dien mo joje je chilmana le ro de doran kon were de kono shugej bontama ngai kom dan le ro doran no to kor ngwan tin kene de kono ku ga to ngane ken wer wew kene de kono dong lat ka de jeri cha den lut la ka mo ge yobu ga na ku lo quote right now de ne no quote ko kon kene de kono shal ke sholo quote ko kon ke kene de shal ka ti murle quote ko kon ka ber kan do ri ya ko nyen de se man dana to gwad mi namo jallo ay bidi mi chala ta kuma kir ko kir mi cha mal che no by the way tama di ne dia de tre mal ga tel mi di hare china de lu war dia lar ke kir no mi te ke community ana mi shi kir shi lo la go no bene ro ba bat ba ko ke ne ko na tie kan ke chirgene ne central equatoria ti di ni te de ne spele ayo katin ke de ne spele ayo ba ka go ne ko ken ke eastern equatoria so na me amle haro de kon di altike ngeten akor mo che tuok no kene de kon shush kamana gan kene ti dit ko panyen kan gad ko kon cham la tuoga la tun wala ka yere rewch la tele kon la tele piu la tele bi dana bala la de na ko de na tigdi jen ta danan jek ne la chuji lon ka gad so mi chikene me bianga jeno koram ti tok ne jendang rawid baro cheganak ka tere keka ka central equatoria wana ka report do dien report me we ko Ulaŋ county mi chalat mo yen we ga yendial ne me very serious development okay mi to gane ne me to ga ka Ulaŋ county take a warning message mi chatop mi cha release kuumɛ SPLA kene Nuer wai army jo kene diala kon tila civiliani tente ka Ulaŋ county nere kono gorka lat kira muten gwada mo ka Ulaŋ county headquarters tega message mi cha kamke mi bialat ka bialat ke ana woni ngame be ka SPLA kene Nuer wai army ano ne dialen kon tin lalat kene civiliani ram moten gwad mo ga tele lat ke che jiran kuumɛ ke jin civilian lo che jinde wa wiro du ke SSPDF bara ke gwadan tikitin ka Ulaŋ county statement ke release gwaze me kala wonena kane dial shin gwad mo menetin kon shaji wujbo wa ka ku evacuation ka kula ka woy ka rodien latin kontin gwana motin gor ka lat ka woy ka rodien ramu mamu wi lugo no be woni ngame be jeling chalat kenen wo be yegba to larken no run shiane be bel mu korwe woto ko kuumɛ SPLA ken be ken Ulaŋ be ken makel ke Nuer wai army woni ngame chatu be ken a joj instead mena chalat ke godangro
ti Nuer wayam chi roi ka chi kuumɛ SPLA yo chi roi tin ka kuumɛ SPLA yo Ramadan chi roi tin men cha lat gwad me ka cha lat wo chi roi e Major General Jok Tiang men yo ka chode wel cholwal you know no akene kon en tup ke statement ke tup ke warning kane de kon te ka Ulaŋ ne de ko kien da la ken Nuer wayam leader Nuer wayam commander charam kel cha chode la chode te dolon chicken jome chicken tup karara di nandan na men yo right mila spokesperson ke reporter ajaram dan an chwal ke onson chwal James ajaram dan chirwaj men biya ko ngaje ne mi cha wonin cha to benire mala de ni la gor no biya evacuation biya la biya run til watch ko runan korbuto go che goro don bana lo bel. So right now they don't take a plan we get like a military operation nobody know. Don't take a kum de to gurun ke mol ke gwa the base nobody know. So goro janone dial de la sef ne ko de la civilian. So mutin wenamo ti watin ke ngije yo ken wo cha woning me chato. Maybe ignored a mugurji but chajo me chajalat a kwar kon to kes filayo ken ne netin kon till la kwar Nuer wai army. Ko lat ken no ne chine goro bete ka match mi bika chubake ko samta mi ko je to la take crossfire non ba ju tiampenya do cha bunga je no cha jinna ke cha mi ka bot jen mo kwala tubo a chang ni de ni SSPDF ne chi ga wonin gana tubo no na wo rodin but ko wala kan ya ne dia la kan ka ta kel a chang yen gwadun de chi ente kel ge de ni bo bu yo matin ti gre ne la dan la bok cha bong ni GSPLA ayu tin ko la de ni we bungnating contin las vulnerable people in the village. What done tell them nangatin. Konga no nati tell a man respond kaja. So right now she kuumɛ SPLA yo chicken warning ganito. Can Nuer wayam you can dialo waja rodun re which kador shalkomo Ulaŋ. Gui economy gwazi dan chikon ngaje no Ulaŋ ne ka gwazi dan chabej ka korte konde to me baji SPLA yo ba wire which. Ya wire wika Ulaŋ cha wire wika Nasser. Chuji SPLA yo kan Nuer wayam charen woja mat meji kor meja to Nasser ro gwade dan en Nuer wayam lel ken la kontum no woni ngene chikan ga jogo no yen jana akan kor kan to ngai kone me cha ga jog ku yara di no yen jana chu kan lok ko kan wan ka gwi kan no cha yara du cha ya de dak woni nga dani kan to dumi chikan lingna dong chiliam di chede to ba chikan lok ko gwi kan ok bumka cha jogo no chine ya gor go ne ni unified force to ajun kan unified force ngi yena mo ko kwide unified force kene te motel lat kan wana jok ka jana cha jugo no cha gor kala kana lat jo mi da tele mo to mo go me deben gaka so me ko re to chia consequence chanen cha kana go manager majuda re kurmo ene me gorje no biya jelin me cha ala ne ko la de ni no te ko le roda yen civil ya ne tin wana mo woje rodun e de ni lolo do nyok ka jo dana cha len gwa me ko te ne de cha yan e dang ro de yan don ye ken gwi no de ka jien re wi ko Ulaŋ me cha ga yen pan ka je wa chi na jo no don te korum de kap Nuer wayami ken SPLA yo den cha jo no yen cha te ko shi alat ku kirim yadit kan ne ka tin ku support ken na chi roj ti ala ka ganga pinya ka cha alat aba jeng na kel ram mo mi chi dier ka community dana kule right ram mo chi kwar da dil gorje no ngum gor ka Nuer wayam ko ma cha jo ka che ngaje no tering be ati che ngum gor yena ya jo no gone broadwood simple as that bolo gema la kal so na me a report dan be re wichin binami eno cha woning cha je top kane konte ko Ulaŋ county so mo ku jo ignore ke bi guje no ko do dan de guje bi ku guje according to whatever mi guje we dan de guje je me message mi clear and woning cha to be me talk ya ka bi no go guje but what I'm sure about the one ene tele de mi la woning la ja to blora ba la dirken bu ye jogo no woje rodun e chenke biya wale bu ma yode e chenke biya run chenke biya molka anytime there to ko ngai go de ne la per kan do tun rup and then we let you don't kan ling man en lat kan let kan ya ko jiga de jo te ro na ne yore kai yo ko wer ki run
There's a time you don't know, you never know. Ka can be decided on ka tam dan de ka na ma ka je. Kwal yo no ne na woje rodun. Ni me jen dan en chalat kuumɛ SPLA ayo kene deni tin konti la Nuer wayam. So information me we bi ku ke je ba ko yajin bi ku ke gwido. Chantin kone cha kon galat gwaz me chana nyok mi konka. Ken yam chan rocha ka kwi nend chob jandang rotin kone anak jandang rot baro. Gwaz dan ti kur che toktin kam dur dangro dur chit kameten Nuer kana ja. Ka dur dangro to chiki nyin are kuro mo chane jandang ro ide baro cha kanak. Namo ariang michi tuon winamin. Ne jandang rot baro ne de wan long. Ano ne je ne de ko tinyam je kenin ka jan Central Equatoria and then chai wang dul ken chuna yo pot ne jandang baro cha bujek akwela governor mandana chi ugel so ne me riek mi dilong mu de kon ngaje no so Sudan mu de teri ka tela man nyaten report de dien man jog pa kon ling ta woni man cha tu ko Ulaŋ and go yen wo je rodun me jinlat kuumɛ wo rodo kami jiram mo ordinary person la civilian wo rodo nan rodun ngi yene dial content tie ke barak dung SSPDF cho dun tie ka gwade ni ten ko la de ni kirmi yadi je report dan cha no ngono mo abiugi go dob dan de lel ke je we guji jeno de nangaje mu gwa de re linki mu gwa de ignore but qua up to you do you go no bi message be ja chukune ten content lorin ko de ken link an ban je report den ya te mal bye.